کمیته بلند یا هلبجارتنین پارلمان سوریه کرسیین پارێزگەهان دەستنیشان کرد ji bo her parêzgehekê yan jî ji bo her herêmekê çend kursiyane destnîşan kir. Ez vê ji we re bêjim yanî Kurd beşdarî hilbijartina nabin. Heta niha aliyên siyasiyên Kurdî ku el gel wan ketime pêwendiyê çi rêveberiya xweser çi jî ene kesê dibêjin em beşdar nabin yanî. Binêrin 10 kursî ji bo parêzgeha Hesekê ne yanî. Li Sûriye û li Rojavayê Kurdistanê tenê parêzgeheke Roj Kurdan heye ew jî Hesekê ye. سه هرمین روجاوی کردستان یعنی از ویژواره بیشتر یعنی هرم عفرینه، هرم کوبانه و هرم جزیره اوجی حسکه یعنی قامشلویه، عموده، تربسپی، دربسی دیرک حمود نوا پاریزگاه حسکه دنه. سه کرسی جبو هرم عفرینه نه، دو کرسی جبو کوبانه نه، دو کرسی جبو گریس سپینه. هل بجارتن لسه پاریزگاهان چه نابن؟ ویژواره بیشتر. چه پاریزگاهن؟ یک سویدای، رقای و حسکه. سویدا دبن دست دروزان دایا، رقا و حسکه‌جی دبن کنترل کردان دایا. راپورت که لی تماشا بکن، پیشتر سر و بجاره میوانه کی منه. به بریاره هجمار 24 کمیته بلند اهل بجارتنین پارلمان سوریه کرسی بسر پارێزگاه و هر هرمکش پارێزگاهان داوش کرن. لگور بریاره کمیته جکوکا 210 کرسیان 17 کرسی پشکا هرمن روجاوای کردستانه نه 10 کرسی جبو پارێزگەها حەسەکێ نه 3 کرسی جبو هەرێما عەفرینێ نه 2 کرسی جبو هەرێما کۆبانیە نه 2 کرسی جی جبو هەرێما گرێسپینە دابشکرنا کرسیان بسر پارێزگەهان دا بووە جهێ رەخنەیە رەخنەگر دەبێژن گۆدات پەروەری دابشکرنا کرسیان دا لەگۆڕ ڕووبەر و نیشتەجیên پارێزگەهان تونەیە divê derbarê de yasanasek Kurd Diktor Xalid Cebir ji tora medyayî ya Rûdawê re axivî. İro hükümeta Şamê yani derbasî qonağa bin pêkirinên qanûnî dibe yani em bibînin îro dabeşkirina wanê kursiya jî yani em behs dikin got Idlib yani em bêjin behs bikin yani parêzgeha herî biçûk et Sûrî de li hember wê yani Homs û Hesekê û deverê dîtir jî yani kursiyê herîkê wergirtine yani ev jî dabeşkirinekî ser esasekî taifî hatiye dabeşkirin ji bo wilo jî ناواروکا وی قانونی پیدا نابه شخواه هینا حکومت شامی حیا داوی هگر بشکل خواه قانونی حقوقی نهاتی درست کرن حیا گاوه که بر آوا کرنا برلمانی ده به آویتن هرما بابیجی یا سرب حلبه گو بهتری صد گندن روش آوای کردستان گریدای وینا 3 کرسی جبوه هاتنه ترخان کرن لگور بریاره کمیته هەلبژارتن لە هەر سێ پارێزگەهێن سوێدا ڕەقا و حەسەکێ هاتنە بە پاشخستن حسێن عومەر ڕوودا و